بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Мээримдүү урайымдуу Аллах Тааланын аты менен баштап жараткан Аллах Таалага мактоо айтып, пайгамбарга салам, салават, анын үй бүлөсүнө дуалар айтып сөзүмдү баштайбыз. يقول صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салlam өзүнүн куттуу хадисинде күндөрдүн эң жакшысы бул жума күн. فيه خلق آدم. Бул күнү Адам ата жаралган. وفيه أدخل الجنة. Ушул жума күнү Адам ата бейишке киргизилген. وفيه أخرج منها. Жума күнү кайра бейиштен чыгарылган. ولا تقوم الساعة إلا في يوم جمعة. Кыямат күнү дагы жума күнү болот. ونحن مع آخر جمعة من هذا الشهر الكريم. Биз береришкелүү айдын акыркы жумасын окуп атабыз бүгүн сиздер менен. Рамазан айындагы акыркы жума намаз. لابد أن نتذكر نعم الله تعالى علينا. Демек, Рамазан менен коштошуп атканда биз Аллах Тааланын бизге берген неаматтарын бүгүн бир зикир кылып эстеп өтпөсөк болбойт. الله تعالى أكرمنا بنعمة الإسلام. Аллах Таала бизди ислам неаматы менен сыйлуу кылды, урматтуу кылды. نعمة الإسلام التي جعلتك تدخل في دين الله عز وجل. Бул ислам неаматы, бул жараткан Аллах Тааланын динине сени кирүүңө себепчи болду. جعلتك تتعرف على الله عز وجل. Жараткан Аллах Тааланы танууңа себепчи болду. جعلتك تقوم بين يدي الله عز وجل. Жараткан Аллах Тааланын астында ибадат кылып турууга мүмкүнчүлүк берди бул ислам дини. والله تعالى ضرب مثلا لكلمة التوحيد في القرآن الكريم. Аллах Таала тавхид сөзүн чечмелеп кереметтүү Кур'анда мындай дейт. قال تعالى في سورة إبراهيم عليه السلام. Ибрахим сүрөсүндө Аллах Таала мындай деп кайрылган. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة أي كلمة التوحيد كشجرة طيبة. Көрбөйсүңбү? Аллах Таала тавхидти, Аллахны жалгыз танууну, жакшы сөздү жакшы даракка окшоштурду. أصلها ثابت وفرعها في السماء. Асты тамыры жерде, ал эми мөмөлөрү асманда болгон бир жакшынакай даракка окшоштурду. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. تخرج ثمارها في كل وقت يريده الله فخيرها لا ينقطع. Ал дарактын жакшылыгы каалаган маалыңда сага кайт, каалаган маалыңда ошол мөмөлөрүнөн жегенге мүмкүнчүлүк берет. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون لعلهم يفهموا قيمة وعظمة كلمة التوحيد. Аллах Таала бул мисалды, тавхид мисалы мынтип жакшы даракка салыштырып, жакшы дарактын мөмөсү ушундай бир аз тамыры жер астында, мөмөсү жер бетинде адамдарга пайдасы тиет деп мисал келтирди. Мына ошол нени? Ыймандын жакшы экендигин баяндап. ومثل كلمة خبيثة أي كلمة الكفر. Ал эми капырчылык, жаман сөз, куфурду да Аллах Таала мисалын келтирип мындай дейт. كشجرة خبيثة ليس لها فائدة. Жаман даракка окшоштурат, эч бир пайдасы жок. اجتثت من فوق الأرض قطعت. Ал жер бетинде жанагындай кесилип калган, кургап калган даракка окшоштурат. ما لها من قرار لا تثبت في الأرض. Ал ошол кургап калганга байланыштуу жерде дагы бекем өсүп турбайт. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا أي عند السؤال في القبر. الله تعالى يثبتهم يعني ينقذهم وينجيهم عندما يسألون في القبر بكلمة التوحيد. Аллах Таала инсаниятты эртең кабырда дагы азаптан, суроолордон мына ошол калиманын урматы, тавхиддин урматы менен куткултат. ويضل الله الظالمين الذين ابتعدوا عن الله عز وجل. Аллахдан алыс болгон адашкандарды Аллах Таала алыс кылат. ويفعل الله ما يشاء. Аллах каалаган ишин кылат. إذن كلمة التوحيد هي التي تنقذنا في الدنيا والآخرة. Демек, тавхид сөзү бизди дүйнө жана акыретте куткарат. في الدنيا تطمئن قلوبنا. Бул дүйнөдө тавхид сөзүнүн пайдасы жүрөктөрүбүз бейпил болот, тынчтанат. الله تعالى يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Аллах Таала Кур'анда
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. Allah'a iman keltirip жүрөктөрү Кудайдын зикири менен тынчтангандар, көңүл бургула, чындыгында Кудайды зикир кылуу менен жүрөктөр тынчтанат, таскин, бейпилдик табат деген. ومن قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kim ihlas menen çın жүрөктөн La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dep aytsa sözsüz beyişke kiret degen. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث الشريف من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لم يأتي أحد بمثله إلا شخص قال مثله أو أكثر منه يعني هذا أفضل عمل يتقرب به الإنسان إلى الله. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem keremettүү hadislerinin dagы birөөsүндө kimde kim La ilahe illallah وحده لا شريك له жалгыз Allah анын şerigi жок له الملك وله الحمد Padişahçılık, maktolur ага gana taandыk. وهو على كل شيء قدير. Al Allah Taala bardыk nersеге кудуреттүү деген келмени айтып келе турган болсо, кыяматта ушул келмени айтып алып барган болсо, эң сооптуу адам ушул болот экен. Муга дагы тең келе турган сооптуу адам барбы десе, ушуга окшоп ушул калимени айткан болсо же ушул калимени ушунан көбүрөөк айткан болсо, ошонун гана сообу көбүрөөк болот же ушуга тең келет. Эгер ушул калимени айтпаган болсо, эң сообу көп эртең кыяматта ушул калимени айтып барган адам болот дейт. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول للناس أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarga kayılıp, ey adamlar, la ilahe illallah dep aytkıla, tozaktan kutulasыңар деген. وكان يقول لعمه أبي طالب يا عماه قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله أشفع لك بها عند الله. Abbas. لعمه أبي طالب. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem atasının bir tuğanı Abu Talib'e dağı kayrılıp La ilahe illallah degin erten kıyamatta men sana küvölükö ötüp seni tozaktan kutultam deydi. إذا نحن في نعمة عظيمة أننا جميعا نشهد أن لا إله إلا الله. Biz bardığımız Kudaydan bergen bir çoğun bir nimet bağlı belegini alganımız al nerse bardığımız musulmanbız küvölük keltirip kelime aytalabız. فغيرنا من البشر الملايين لا يعرف كلمة لا إله إلا الله. Minglegen milyondoğan adamlar kelmeni Kudaydı tanıbay жүрgөндөр var. Siz baktılıusuz Kudaydı tanıp kelime keltirip iman keltirip النبي oturasız. صلى الله عليه وسلم يخبر أنه يؤتى برجل يوم القيامة فيوضع له 99 سجلا 99 كتابا. Allah Teala kıyamatta bir adamın 99 kitabı menen kelgenin göröt. كل سجل مد بصره يعني طويل جدا كبير. Her bir tom kitaplardan uzunluğu uzun. كلها سيئات. Bardığı 99 tom kitabın bardığın eken günah eken. فيظن العبد أنه هالك داخل النار. Anam bul karasa bu senin kitaplarınıza 99 kitap verdi. Kitapın uzunluğu, çoğunluğu öte çoğun. İçi tolo günü. Anam bul kitaptı ne esmede etken. Ha bu oldu men ucayım tuzak varam da öyle falan. فيقول الله تعالى للعبد يا عبدي هل لك من حسنة. Anam şolu pendeki Allah Teala kayırılıp ey benim pendem bir jakşılığın soğuk işin var mı deydi. فيقول العبد لا يا رب. Çok soğuk işim çok eken bu tetratin içi bütele kitaptın içi bardığıyla günah eken de aytadı. فيقول الله تعالى أظلمك كتبتي الحفظة ملائكتي. Allah Teala bul senin günahlarını yazgan perişteler sana zulümdü kıp koyup bu. Kılbagan neselerini de koşup yazıp koyup bu. فيقول لا يا رب. Dese çok Rabbim bunun bardığını men kılganmın de aytadı. فيقول الله تعالى بلى إن لك عندنا حسنة. Dese Allah Teala إن Sana- لك عندنا يوجد لك حسنة عندنا. menin aslında sana barır bir jakşılık soğup var de aytadı. وإنك لا تظلم. Sen zulüm çekpeysin deydi. فيؤتى ببطاقة صغيرة مثل الورقة الصغيرة هكذا. Anan bul adamga moğunda sen bir soğuk işin var eken de kişinekeye bir barak çanap kelet deydi. Bundan soğuğun yazılıptır deydi. فيقول العبد يا رب ما هذه البطاقة الصغيرة مع هذه السجلات مع هذه الكتب الكثيرة الكبيرة. Moğunda biraz soğuğun var eken buna barakçada dese bul günahların 99 da bir dünyaya batpagan bir çoğun kitap bolubasa. Bunun baravarına bir kişinekeye baraktağı soğuk işim tenkele öyle o Rabbim de aytadı. فإذا مكتوب في هذه البطاقة الصغيرة لا إله إلا Bırak الله. janakı kişinekeye barakçada, broşurada, kağızda
la ilahe illallah деген kelime жазылып турган эле. فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة. Жанакы la ilahe illallah жазылган баракчанын таразанын бир жагына жанакы 99 томдон турган узундугу дүйнөдөн узун болгон, кенен болгон чоң китептерди таразанын бир жагына койсо, жанакы la ilahe illallah деген кичинекей баракча оор келет Аллахнын калимасы. فطاشت البطاقات فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. Барак оор келип, жанагы 99 китеп жеңил болуп көтөрүлүп кетип, соогу көбөйүп кетет. فلا يثقل مع اسم الله شيء. اسم الله هو أفضل شيء. Аллахнын ысымынын астында эч бир нерсе оор келбейт. Бул эң шарапаттуу, сооптуу сөз, бул Аллахнын калимасы. Эң оор бул эртең кыяматта таразада бардык күнөөлөрдөн оор келет. Бир эле ла ilahe illallah өзү бар болсо. لذلك كان من أركان الإسلام بل أول ركن من أركان الإسلام كما قال صلى الله عليه وسلم. Ошондуктан дагы бул калима исламдын 5 негиздердин 5 түркүгүнүн эң алгачкысы болгон пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам баса белгилеп айткандай. بني الإسلام على خمس. Ислам 5 нерсеге негизделген. شهادة أن لا إله إلا الله. Мына ошолордун бирөөсү эң биринчиси 5 түркүгү бар исламдын главный, устуну бар. Ошол 5 устумдун эң негизгиси, эң биринчиси бул ла ilahe illallah келимеси. وأن سيدنا محمد رسول الله. Мухаммад Аллахнын элчиси деп калиманын уландысы. إذن أول ركن من أركان الإسلام هي كلمة التوحيد. Демек, исламдагы эң негизги түркүк бул توحيد كلمات لا إله إلا الله محمد رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن فضل هذا الشهر الكريم الذي نحن فيه فيقول فاستكثروا فيه من 4 خصال. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizdin bugün günde yaşap atkан Ramazan berekeli ay tuuralı süylep atıp 4 nersege köngül burgula uşul ayda dep aytkан. خصلتان ترضون بهما ربكم. 4 amalga betiyat bolgula. Al 4 amaldın 2 amalı Rabbingerdi razı kılat. وخصلتان لا غنى لكم عنهما يعني أنتم تحتاجون إليهما في كل وقت. Ikincisi olsa kalgan 2 xislet bu sizler daim kerek bolgon nerse dedi. فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفروه. Egengerdi razı kıla turgan 2 amaldın birөөsü bu la ilahe illallah kelimesini aytуу, anan ikincisi keçirim suroo. إذن كما نقول نحن في صلوات التراويح لا إله إلا الله نستغفر الله. Ошондуктан биз күндө таравида ортодо таспихтерди акырда хор менен айтып атабыз. La ilahe illallah nastagfirullah ve nes'alukal cennete ve na'udhu bike minan nar. Senin 5 сурат тозоктон кутулабыз. ما نفعله نحن في صلاة التراويح سنة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ошол биз Аллахны мактап, кечирим сурап, таравихте айтып аткан таспихибиз бул пайгамбардын бизге үйрөткөн сүннөтү. وأما اللتان لا غنى لكم عنهما يعني أنتما في حاجة إليهما. Бирок пайгамбар 2 хислат бар, алга силер дайым муктаж болосуңар, ошону дайым аткаргыла деди. Алар فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار. Алладан бейишти сурагыла, тозоктон сактоосун сурагыла. Анткени силер дайым бейишке муктажсыңар, дайым тозоктон кутулганга муктажсыңар. إذن ما نقوله نحن 4 خصال يحبها الله تعالى في صلاة التراويح. Taravih namazdagı janagı биздин tasbihimizdegi 4 nerseni Allah Taala 4'өн teң süyöt. والله تعالى من كرمه وفضله أن أعطانا هذا الشهر الكريم الذي أوشك على الانتهاء قارب على النهاية. Peygamber Allah Taala özünün bereşendigi menen mana oşol bugün tügöp baratkan, bugün biz koştoşup baratkan Ramazan ayın bizge belek kılıp bergen. فهذه الجمعة هي الجمعة الأخيرة في شهر رمضان. Bugün biz okuyturgan cuma Ramazan ayının akırkı cuması. كل واحد فينا يحاسب نفسه ويكثر من الأعمال الصالحة. Her birimiz özümüzden öz atçot alıp жақсы амалдарыбызды күчөйтөлү. وكل واحد يبتعد عن الظلم للآخرين. Бар birimiz birimiz ekinçibizge zulüm bergenden alыс bololu, birbiribizge ziyanыбызды тийгизбейли. أنت عندما تكون ظالما لغيرك هل أنت راض عن نفسك أم غير راض؟ هل أنت تحب أن تكون ظالما أم لا؟ Бирөөгө зыян бергенде өзүңдү өзүң жакшы көрөсүңбү, жакшы көрбөйсүңбү? Өзүңө өзүң разы болосуңбу, разы болбойсуңбу бирөөдү какшатканда?
ظلمك لنفسك أشد من ظلمك لغيرك فعندما تكون عاصيا لله فأنت ظالم لنفسك. Бирөөдү дайым эле уруп басынтып бирөөгө бир зыян бергенде эч каалабайсың. Бирок бирөөгө зыян беришти каалабаганга караганда өзүңө зыян бербе. Өзүңө зыян бергениң андан дагы жаман. Өзүңө кантип зыян бересиң? Өзүңө сен Кудайга күнөө кылып, ибадат кылбастан өзүң зулум кыласың. فأنا عندما أخذ مالك بالقوة مثلا أنا ظلمتك لكني ربما أستفيد بالمال في الدنيا. Мен сага азыр зулумдук кылып, малыңды алып койсом, балким ал сен алып койгон байлыгың, сенен тартып алган нерсе менен бул дүйнөдө бир пайда көрүшүм мүмкүн. ولكني عندما أظلم نفسي لا أجد أي منفعة من وراء ذلك كلها Ал خسارة. эми адам өзүнө өзү зулум кылганда бул дүйнөдө дагы акыртта дагы пайда таппайт. Адам экинчи адамга зулум кылса го аны тартып алып бул дүйнөдө пайдаланасын, машинасын алып коюп башка. Өзүңө өзүң зулум кылганда, күнөө кылып зулум кылганыңда бул дүйнөдө дагы акыртта дагы пайдасын من таппайсың. أراد أن ينجو في الدنيا والآخرة فليبتعد عن ظلم الآخرين وظلم نفسه. Кимде ким кутулууду, кыяматта бешке кирүүнү кааласа, анда бирөөлөргө жана өзүнө зулум берүүдөн этият болсун. لأن الله تعالى يقول ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. Анткени Аллах Таала кереметтүү Кур'анда залымдар кылып аткан нерседен Аллах Таала гафилетте, билбей калат деп ойлобогула дейт. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار يعني ترفع فيه الأبصار وهذه الرموش لا تنزل مرة أخرى. Анткени биз силердин кылган залымдыгыңарды эртең кыяматка чейин сактап коюп, кыяматта көрсөтөбүз. Ал кыяматта адамдардын баардыгына мойнун созуп карап, кана Аллах менин акымды алып береби экен деген күнгө сактап коебуз дейт. وأنت عندما ظلمت غيرك كنت تظن نفسك قويا. Сен бирөөгө зулумдук кылганда өзүңдү күчтүү сездиң. Көнүн коркутуп койдум, башка кылып койдум деп. لكنك نسيت أن الأقوى منك هو الله. Бирок сенен дагы күчтүү, сенен кудуреттүү Аллах бар экенин унутуп койбо. والمظلوم الضعيف هذا عندما يرفع يديه إلى ربه جل وعلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب يعني مستجابة. Сен бирөөдү абыл алсыз, күчсүз деп ага үстөмдүк кылба. Ал күчсүз, мазлум болуп сенен жапа чеккен адам жаратканга кайрыла турган болсо, ал пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, Алла менен мазлумдун дуасынын ортосунда тосмо жок дейт. Сенин күчүң, кудуретиң, мансабың, бийлигиң, бүгүн пагонуң, дубинкаң болсо, ал мазлумдун жаратканы бар. الله تعالى يخبر عن قوم سيدنا هود عليه السلام. Аллах Таала Худ алейхиссаламдын коому жөнүндө кабар берип мындай дейт. قوم سيدنا هود اسمهم عاد. Алардын аталышы Ад коому экен. فيقول الله تعالى وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق. Бул Ад коому өзүдөн өзү эле акысы жок эле текеберденип ар кимге зулумдук кылган. وقالوا من أشد منا قوة. Анан алар дагы ушунчалык өзлөрүнө таянгандыктан, здоровый ушундай күчтүү адам болгондуктан, бизден дагы күчтүү ким бар деп текеберденишкен. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. Алар билбейби? Алар көрбөйбү? Алардан дагы күчтүүрөөк зат аларды жаратканын дейт Аллах Таала. وكانوا بآياتنا يجحدون يعني ينكرون. Алар Аллахтын аятын инкар кылышат эле, ишенбейт эле. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات 7 ليال و8 أيام أرسل الله عليهم ريح. هذه الريح كانت تخرجهم من أماكنهم وترفعهم وتجعل الواحد ينزل على رقبته فهذه تقطع عن الجسد. Жараткан Аллах Таала мен аларга 7 түн 8 күн шамал жөнөттүм дейт. Ошон текеберденгенден кудуретимди көрсөтүш үчүн дейт. 7 түн 8 күн шамал жөнөттүм. Алар ошол турган жеринен Аллах Таала мойнуларын жулуп кетип, асманга шамалга учуруп атты. لنذيقهم عذاب الخزي لأنهم تكبروا فحق لهم أن يكونوا أذلاء. الخزي يعني الذل في الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى. Биз аларды бул дүйнөдө басынтып, бул дүйнөдө ошо кылган жазасына жазалашты кааладык, бирок кыяматтагы биздин иштираптарыбыз, кыяматтагы биздин жазаларыбыз мындан дагы жаман. أما من أحب الناس وتواضع لهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تواضع لله رفعه. Яны мен сиздерге айтам бер Ад коомунун текеберденгендиги, текеберлердин кандай азапка душар болгондугун айттым. Эми кичипейил болуп,
жөнөкөй болгондор жөнүндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисин айтам. Мээримдүү пайгамбар өзүнүн хадисинде кимде ким Кудай үчүн кичипейил боло турган болсо, рафаахуллах, Аллах ал адамдын даражасын көтөрөт дейт. تريد أن تكون من الفائزين في الدنيا والآخرة أصلح بين الناس ولا تظلم. Эгер дүние жана акыретте бактылуу, бейишке кирген инсандардын катарынан болом десең, анда адамдарга зулум берүүнү токтотуп, мамилеңди оңдо. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن رجلين من أمته صلى الله عليه وسلم Пайгамбар өзүнүн үммөтүнөн эки түрдүү адам жөнүндө бизге кабар берет. جثيا بين يدي رب العزة جل وعلا يعني جلس على ركوبهما Алар тизелеп, жараткан Аллах Тааланын астында олтурду. فقال أحدهما للآخر يا رب خذ لي مظلمتي من أخي. Анан экинчиси айтат: "О Раббим, мана мага зулум кылган, ушунун зулумдугун менден ал" деди. فقال الله تعالى له وما تفعل وأخوك لم يبق له من حسناته شيء. Кыяматта Кудайдын астына барганда, Аллахым бул мага зулум кылган, алып бер зулумдугун десе, эмнесин алып берем? Мунун бир да сообу жок экен деп айтат. فيقول يا رب فليحمل عني من أوزاري يأخذ سيئاتي. Десе, жанагы пенде айтат экен: "О Раббим, бул мага зулум кылган, эгер бүгүн мунун сообун алып бере албасаң, анда менин күнөөмдү алып буга бер" деп айтат. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم Пайгамбар ушул хадисти айтып ыйлап жиберди. فقال يا أيها الناس اتقوا الله ولا تظلموا. Пенделер, Кудайдан коркуп, зулумчулукка жол бербегиле, бирөөгө бириңе зулум кылбагыла деди. فإن هذا اليوم شديد Анткени бул кыямат күн өтө оор күн. يحتاج الناس أن يحمل فيه من أوزارهم يعني أنت تأخذ سيئاتي. Ал күн адамдардын бардыгы күнөөлөрүмдү бирөө алса экен, күнөөм бирөөгө кетип калса экен, бирөө сооп берип турса экен деп калат. فقال الله تعالى للمظلوم ارفع بصرك انظر لفوق. Аллах Таала кыяматта мазлумга карап туруп, көтөр, кара дейт экен. فقال يا رب أرى مدائن يعني أرى قصورا من ذهب ومن فضة ومن لؤلؤ. Жанагы мазлум байкуш башын көтөрсө бейиштен өзүнүн бийик болгон хан сарайларын, үйлөрүн көрөт, алтындан, күмүштөн жасалган. قال لأي نبي هذا أو لأي صديق هذا أو لأي شهيد هذا. Жанагы мазлум байкуш жараткан Аллах Таала аны өзү үчүн бергенин билбесен, "О Раббим, бул кайсы пайгамбардын хан сарайы? Бул кайсы шахиддин хан сарайы? Кайсы чынчылдыкы? Өтө сонун жай экен го" дейт. فقال الله تعالى هذا لمن يملك الثمن لمن يدفع الثمن. Десе, Аллах Таала ким бул жанагы акчасын төлөп койгондорго дейт экен. فقال ومن يملكه. Ким бүгүн буга ээлик кылат? Ким мунун акчасын төлөйт бүгүн? Ким мунун расчет кылып акчасын төлөй алат? О Раббим дейт. قال الله تعالى أنت تملكه. Сен буга бүгүн ээлик кыла аласың. Сенде гана акча бар, ушуну төлөп туруп, ушул үйдү сатып алганга деп айтат Аллах قال Таала. وكيف يا رب. О Раббим, мен муну кантип сатып алам дейт. قال بعفوك عن أخيك. Паланчаны кечирип койгондугуң үчүн ордуна ушуну сатып алдым. Ордуна ушуну бердим мен сага дейт. فقال يا رب عفوت عنه. Мен аны кечиргем дейт. فقال الله تعالى خذ بيد أخيك وادخلا معا الجنة. Мен бул мага зулум кылган адамды кечирдим десе, Аллах Тааланын беришендиги менен ошо кечирген адамыңды алып бир жол бейишке кир дейт. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال Пайгамбар жылмайып, күлүп, кубанып туруп мындай деди: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. Кудайдан коркуп, бири-бириңер менен мамилеңерди оңдогула деди. فإن الله تعالى يصلح بين المسلمين. Анткени Аллах Таала мусулмандардын оросун оңдойт, бекемдейт. من أراد أن يكون من المرحومين في الآخرة فليرحم خلق الله في الدنيا. Кимде ким кыяматта Аллахтын ырайымына кабылам, ырайымына туш болом десе, бул дүйнөдө Кудай жараткан инсаниятка ырайымдуу болсун. النبي صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن. Мээримдүүлөргө мээримдүү зат кыяматта ырайым кылат деген пайгамбарыбыз. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. Жердегилерге ырайым кылгыла, жараткан Аллах силерге ырайым кылат дейт. وهكذا من أراد أن يكون من المكرمين في الآخرة فليكرم خلق الله في الدنيا فكل صفة تكون فيك في الدنيا تحدث لك في الآخرة. Демек, бул дүйнөдө кандай жакшы сыпат болсо, кыяматта Кудайдан сага кандай мамиле кылышын кааласаң, сен бул дүйнөдө адамдарга ошондой мамиле кыл. Кудай сага берешен болушун кааласаң, сен берешен бол. Мээримдүү болушун кааласаң, мээримдүү бол. Кечиримдүү болушун кааласаң, сен да кечире бил. قبل أن ننتهي من هذا اللقاء نذكر أنفسنا بصدقة الفطر.
Men sizler menен бүгүn жүз көрүшүп турам. Ушул жүз көрүшкөндөн пайдаланып, садака фитрди эскертейин деп турам. لأن هذه الصدقة واجبة في آخر ليلة من رمضان وإخراجها جائز في أي وقت في الشهر المهم خروجها قبل انتهاء الشهر. Анткени бул Рамазан акырлап атат. Рамазандын акыркы кечесинде садака фитр бербегендер күнөөкөр болот. Анткени бул важип амал. Ошол акыркы күнү бериш милдеттүү, ага чейин берип койсоңуз дагы жайыз боло берет. هذه الصدقة تجعل صومك صافيا طاهرا مقبولا عند الله عز وجل. Ошол садака фитриң сенин орозоңду өтө таза, мукаммал, толук Кудай тараасында кабыл болгон орозолордон болушуна себепчи болот. وتساعد بها الفقراء والمحتاجين. Сенин садака фитриң муктаждарга, кедейлерге жардам болот. والأصل أن الصدقة تؤخذ من أغنياء المكان وتعطى لفقراء المكان لا تخرج من المكان. Бул садака өзү ошол чөлкөмдө эле калат. Кедейдин семьясынан чыгып, байдын семьясына кирет. إلا إذا كان خارج المكان من هو أشد حاجة ممن في المكان فيجوز إخراجها. Эгер сен өзүңнүн айылыңда муктаждар болсо, ошолорго эле беришиң керек. А бирок сенин колу кошунаңга караганда, сенин айылыңа караганда муктажыраак бирөө болсо, ошол жака беришиң керек. مثل ما حدث في بتكين مثلا من هدم البيوت وتهجير الناس. Мисал үчүн бүгүнкү күндө Баткенге беришиңер керек. Анткени ал жерде сенин айылыңдагы адамга, бейбешарага караганда үй жоктор бар, кече үй талкалангандар болду. فهؤلاء الناس في أمس الحاجة إلى المساعدة. Мына ошолор пайгамбар чыныгы муктаждарга жардам бергиле деген эң муктаждар ошолор. فيجوز أن تخرج صدقة الفطر وتعطيها لأهلك في بتكين. Демек сиз садака фитрди мечиттин имамына, бул мечиттин имамы мен Шумкар дамыламын, Шумкар дамылага эмес, мына ошол баткендиктерге бергениңиз сооптуураак. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кыяматта Аллах таала жети түрдүү адамды эч бир көлөкө жок учурда өзүнүн көлөкөсүнө алат деген. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. Ошол жети түрдүү адамдын бирөөсү оң колу бергенди, сол колу билбестен акырын мына ошол бир туугандарга деп жардам бергендир. ويدعون إلى الإنفاق فيقول وأنفقوا مما رزقناكم. Ал бизди садака кылганга чакырып, мен силерге берген нерседен садака кылгыла дейт Аллах من таала. قبل أن يأتي أحدكم الموت Силердин бирөөңөргө өлүм келбестен мурда садака кылгыла. فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب. Анткени өлгөн адам, "О Раббим, мен ажалымды дагы кечиктиргениңде, فأصدق وأكن من الصالحين. кайрадан жашоо бергениңде мен барып садака берип жакшы адамдардан болот элем" деп эртең кыяматта өкүнүп калат экен адам. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. Бирок тилекке каршы Аллах таала кереметтүү Кур'анда, эгер ажал келе турган болсо Аллах таала аны бир секундта кечиктирбейт. والله خبير بما تعملون. Аллах силер кылган ишиңердин бардыгынан кабардар, көрүп турат, билип турат. لم يبق من الشهر الكريم إلا أيام قلائل. Бул берекелүү айдан Рамазан айынын 3-4 бир саналуу гана күнү калды. اجتهدوا فيها وسارعوا في فعل الخيرات. Аракет кылып жакшы иштерде жарышыңыздар. الله تعالى يقول لكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. Алладан болгон жакшылыкка чурка кыла, жарыш кыла. وجنة عرضها السماوات والأرض. Кенендиги асман менен жерден кенен болгон бейишке Алланын кечирими менен жарышып чурка кыла дейт. والعبرة في الإسلام بالخواتيم. Ислам дининде адамдын кылган амалдары эң акыры менен эске алынат. الله تعالى يقبل توبة عبده ما لم يغرغر ما لم تصل روحه إلى الحلقوم. Аллах таала пенденин тообасын жаны гаргара келип өлүм жакындаганга чейин кабыл кылат. اجتهدوا في فعل الطاعات فإن ربكم رب كريم. Бүгүн өлүм келбестен мурда Кудайга көбүрөөк тооба кылып ибадат кылыңыздар. Анткени сиз ибадат кылып аткан Кудай өтө берешен зат. ربكم رب رحيم. Ал сиз ибадат кылган Кудай өтө ырайымдуу. ربكم رب غفور. Роббиңер кечиримдүү. يقبل منكم صالح الأعمال. Жакшы амалдарыңарды кабыл кылат. ويعفو عن السيئات. Жаман күнөөңөрдү кетирип жок кылат, кечирип. ويدعوكم جميعا إلى الجنات. Жалпыңарды өзүнүн бейишине, кечиримине чакырат.